12月18是国际移民日，有一寡移民唔知是对倒位去听到讲美国和墨西哥的边境要开放，赶紧走去边界，尾啊是互美军赶走。因为川普之前捌讲过，伊要对移民政策打针的，所以有真侪移民已经开始咧烦恼，唔拿上街头游行，嘛强调讲移民唔是犯罪，希望美国会当成全因的美国梦。直升机伫德州美墨的边界在西口啊，互规个拢烟蓬蓬。德州边界巡逻警卫队是向想要下过边界无证移民来放催泪瓦斯。18国际移民日即天，一寡移民准是讲美墨的边界会开放，想要弄过去，结果嘛是互无证赶走。Estamos nerviosos y por eso tratamos como que de entrar para ver qué va a pasar con nosotros antes de que él entre ahora el 20 de enero. Sí, tenemos miedo, por supuesto que sí. 一个关照移民的牧师讲，这移民拢是互人抓集团骗去啊。Tristemente, muchos de ellos siguen siendo engañados por grupos del crimen organizado que está sacando provecho económico de cada uno de ellos. Hay grupos del crimen organizado operando, quitándoles el dinero, robándolos, secuestrándolos. 第拜登卸任进前，美墨边界的警戒措施看起来并无放零，连墨西哥这边嘛紧派出军警来维持秩序。不过，共款留伫墨西哥的移民并无死心。因伫移民日即天是大声喊移民唔是罪犯的口号，伫真侪城市加起的街仔都示威。En realidad el panorama es bastante difícil, tenemos incertidumbre como el resto de, creo que en México la sociedad civil, los que están documentando, quienes están en otros espacios, la verdad están sufriéndola mucho porque estamos a expensas de lo que suceda allá. 另外有一寡移民根本都还未到墨西哥中途失联啊，因的家属嘛伫哥伦比亚，甲因为因的相片报条寄互关，希望较紧找到这个无代无志失踪的亲人。目前美国境内差不多1100万的无证移民，其中大多数拢是对墨西哥和中南美洲来的。川普第二个任期还未上任，就已经呛讲要大规模来驱逐这个非法的移民，甚至以对墨西哥进口的商品征收25%的高关税做威胁，要求墨西哥要配合管制移民和毒品。面对无确定的未来，到利拉美国家的民众，美国梦想要达成是愈困难。公司新闻张惠敏编译。